Bamukubite Shatani ngo nabakimwiza na Yesu ngo dukubite n'ibikira. Mababa ye hafuye abo bakecuru buturozo uzana gute. In his wings where have those poison come from? Shatani wamanukanye n'Imana muri presence uwo Shatani nuwahe. Kinya cyawe gitangiye gushira. Tell your neighbor that your injection is failing. Ikinya gitangiye kuvamo. The injection they put in is coming to the end. Kanya gato. In a little bit. Mukanya gato. In a little bit. Indara zigiye kongera zibindare. Nico gituma mujya mumva ngo Daudi yarusha abandi bagabo bose. That is why you said David was greater than all the other men. Yahagararaga muri vide. Ese kumbe kwa rubangura hajya hahagarara imibiri yacu. Ntashaka kuyihagarara kuko yose icometsemo amashanyarazi yamutwika. Iyo byegetse ku Mana. When you put all the blame to God. Cihanganiye gutegereza imibabaro yawe. Ingende zihita zihamagara abana na ba nyirakuru. The monkeys call the children and the mothers. Ikababwira ngo indari tugezemo buri wese akizwe n'amaguru ye. Murakoze hoberera umuntu umwe basi. Thank you. Have only one person. Nishimiye kuba hano uyu mugoroba. It is a pleasure to be here tonight. Awugira kabiri. For my second time. Nabwiye ati ni hake rwose umuntu yakwemera kujya mu giterane iminsi 3. It is a few days. Atari impamvu ikomeye y'Imana yabitumye gusa. For a person to go to a church 3 times. Ndahakubera ko Imana ariyo yabyemeye. It is God who has accepted it. Ndashimira Pastor Rosa. I thank Pastor Rosa. Imana imuhe umugisha. May God bless you. Urumva natoye umuntu wari waratakaye nari nsanzwe nararonse kera. I brought somebody that was lost. I Burundi rwose naramufashije ibishoboka. I helped her in Burundi. Ariko kuva ngarutse mu Rwanda sinongeye kumubona. When we came to Rwanda I did not meet her. Yarampamagaye ndamubwira ati ndakorera kuri office z'Inyamata. She called me and I'm like I operate in the offices of Nyamata. She told me that on the altar. I had God accepting that. Yeah. Tubwiriza amatorero menshi ariko narabibabwiye. Nageze hano bati Imana itorero uzambwira ko riri mu bubyutse nzajya iritagira ububyutse sizajya. We preach in many churches but I told God churches with revival I will go but a church without revival I will not go. Rero ububyutse nabonye ndi kwibaza buriho canga nubugiye kuza. So the revival I saw I'm asking myself is it available is the one that is coming. Mutangire mwipange neza. Start organizing yourselves. Nubwo mwakwibona muri bato mugize gute Imana yo si kwibabona. Even if you see yourself as a small church but God does not see you in that. Muriho nici Imana ishaka kuzabakoresha. The reason why you're here is what God wants to do. Reka iyo Mana tuyikomera amashi y'umushumba. Round of applause on behalf of the pastor. Ndashima guhura na Apostle turabana kuri rubuga rw'abashumba. I'm happy to meet the apostle. Ninkunga. We work together in the group of pastors. Z'abakozi b'Imana muri iki gihugu. Iri topu twiga ibijyanye na revival. We learn about revival. Nishimiye kukubona. It is a great pleasure to see you. Ubundi tuba twandikirana ku mbuga gusa ariko guhura bikaba gake. Duherukana iwabo ku rusengero. I met him at his church. That is the last time I saw him. Ni naho naboneye n'uyu mugabo. And that is the place I met Elder Kabila. Nahise nshaka ejo ahantu muzi ariko nza kwibuka kuri apostles. Nibuka ko ariho twahuriye. The place I met him but that was at the apostles. Nishimiye ko duhuriye hano. It is a pleasure to meet you. No mufana w'abakobwa banje birenze nibyo ari kwambaza ngo ese bari he. He supports my. Nzagerageza ejo mbazane. I will try to bring them tomorrow. Nzabigerageza ejo kabisa turebe. I will try to bring them tomorrow. Nishimiye kuba haha. I'm so happy to be here. Ndashimira kuba ndi kumwe n'abakozi b'Imana bose nabonye hano. I'm glad to be with the servants of God that I saw. May God bless you. Umukobwa wanjye uriya. Tracy, my daughter. Nawe namushize mu bakobwa banjye. Nawe mubereke. Should I present her? Siwe mwamubonye hasigaye kubona abasigaye. You saw her, you only left to see the rest. Iwe n'umugabo we rwose. N'abana banjye narabyemeye.
They are my children. I have accepted. kubera ko impamvu by'ukuri numva ko nabagize abana nuko baririmba bombi nka couple k'umuryango. The reason why I made them my children, they sing as a couple. Nari maze imyaka 20 ari umuryango wanjye uririmba wonyine umugabo n'umugore n'abana nta wundi ndabona. Tujya muri studio twese tugasohora twese, igitero cya mbere ni papa, icya kabiri ni mama, icya gatatu ni umukobwa, nibyo imyaka 20. For 20 years we go in the studio and release songs. Ubu niho rero ntangiye kubona abandi rwose ndavuga tababo n'abana nzabafasha mbashigikira. So when I start seeing couples, I support you. May God bless you. Nishimira kubana namwe kandi hari n'ibindi byinshi tuzakora ngo biheshe Imana icyubahiro. We'll do greater things to glorify the Lord. Ntabyo namubwiye ariko sinzi uko yabimenye. Henshi aho njye nsanga yahamenye tugahurirayo akanyandikira yahageze ngo nahagutanze nahageze. Go to, she comes to support me. No umuvugabutumwa mwiza nsaba ko azaza kubwiriza hano vuba cyane akabatsa nk'umuriro. She's an evangelist. I pray that she comes here to minister one time. Ni igifaru cha Yesu Kristo kabisa. Ku cyumweru ni wabwirije wacu. Sunday she preached at church. Abakurikiye ibyo twakoze muri Gikondo kubwiriza inda ya Sodoma ngo tuyihindure, niwe wampamagaye ati ngwino tuhamenagure ibindi byose twakoze, yabagiriye amakoperative n'ibikindi byashoboka. She helped me in the ministry at Gikondo. Ati gisigaye nuko bahabwa Yesu Kristo niwe mbona yabashobora. Ubu n'abakristo beza n'abaririmbyi muri ADPR Gikondo bakomeye. Wakoze umurimo utazibagirana rwose. Done a great ministry that will never be forgotten. Biri mu byankoze muri imyaka 2 Gikondo na Ruhuha kurenza ahandi hose kuruta n'ibiterane bindi byose twakoze. Gikondo and Ruhuha, the ministry that was carried there is greater than all the conferences that we held for 2 years. Reka tumwakire nawe tumukomera amashyi. Let us welcome her, to give her a round of applause. Murambure Bibiliya rero dusome. Open your Bibles and let us read. Nta kibazo. You may be seated. Sinari narebye wansobanuye nanjye ni wa wundi weje. Oya ni wowe ukiri umusore we nabonye Imana yaramugiriye neza. God has blessed her. Nangaga kwiruka ngo ntamuruhishe. Ariko arabishoboye impano y'umuntu se. Matayo 16:13 niho hari Matthew 6, hari topic y'igiterane kuko muyizi. Where the theme of the conference is. Nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya Filipo abaza abigishwa be ati abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde. Arabasubiza ati nako baramusubiza bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya cyangwa ngo uri umwe wo mu bahanuzi. Arababaza atariko mweho ubwayo mugira ngo ndinde. Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye ahubwo ni data uwo mu ijuru. Unyumvire 18. Nanjye ndakubwira nti uri Petero kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. 19 17 harimo ibintu cyambere Kristo akoze kuri Petero kubera muhishuriwe. 18 harimo icya kabiri, 19 harimo icya gatatu. Reka mbiyasubiremo wumve kubera gusa ko yishuriwe Yesu ibihise bimubaho. Icambere Yesu 17 aramusubiza ati urahirwa ubaye umunya mahirwe y'ibihe byose kubera gusa ko
uhishuriye uwo ndi we. Verse 17, Jesus tells Peter, you're blessed because you have been revealed who I am. 18 nanjye ndakubwira ni uri Petero. 18, Jesus told Peter, I tell you as well, you're Peter. Ahawe izina atigeze agira kandi rijyana n'imbaraga agiye kugira zirenze izo yahoranaga. He has been given the name that is equal to the power that he never had, but about the things that is going to be given to him. Icya gatatu 10:19. 19. Kubera ko wamvishuriwe, Because you have known who I am, nzaguha imfunguzo I will give you the keys z'ubwami bwo mu ijuru. to God's kingdom. Kandi icyo uzahambira mu isi When you speak judgment here on earth, kizaba gihambiriwe no mu ijuru, the judgment will be God's n'icyo judgment. uzahambura mu isi And whatever you will abide here on kizaba earth, gihambuwe mu it ijuru. will be also set free in heaven. Tuvuge ngo haleluya. Amen. Uranyumvira imbaraga zo guhishurirwa? Do you hear the power of revelation? Reka mbabwire ibanga ryo kumenya Imana. Let me tell you the secret of knowing God. Nongere mbabwire iki, nta n'umwe uzabesha ngo azima. There is nobody that would deceive you. Nta n'umwe uzabesha ngo yagiye kwiga Imana ngo ayimenye, ntijya yigwa. No one will tell you they went to study about God. God can never be learned. Imana ntiyigwa, ahubwo Imana irahishurirwa gusa. God can never be learned, but God, you have to be revealed about Iyo Him. ushatse ngo uyige ngo uyimenye, ibyo bihita bijya mu mutwe gusa, kandi mu mutwe nta n'umwe ufite agatwe kamenya Imana. When you try, Ntawubaho. Imana saha, God is Imana ahantu honyine bizabyemera naha, the aha only place that can aho acknowledge your heart. ntibishoboka. Your brain cannot have God. Hari umugabo umwe mu bakire mu gahugu kamwe baherutse kuvuga ngo afite amahoteli mu nyanja hagati. There is one man among the richest men. They said he has hotels in the sea. Ubushize ngo inshuti ziramuhata, ariko wabuze iki kijya gituma uzinduka muri burakeye? His friends asked Muri him, niba what tureye makes mu you to gitondo. go early in the church to pray? Urashaka iki kirenze ibyo ufite? What do you want that is beyond what you have? Arababwira ati hari ikintu nabuze ndi gushakisha, sinzahagarika kuzinduka muri niba ture kugeza ico kintu gishoboka. He told them there is something that I'm searching for and I will not stop unless I find Ngo it. baravuga toke nimba hari ibyo ubura bituma wiyahura muri niba ture, twebweho noneho twarashize. And said if there are things Tubuze you're ibirenge. missing and makes you to make yourself commit suicide, for us we're None lost. baravuga ati watubwira ico kintu ni igiki? And they said, what is that thing that you search for? Arababwira ngo maze imyaka nkora ibishoboka byose He told them, I've spent years trying all my ngo best ndebe ko Kristo yava mu mutwe for me to see Jesus coming from my brain, akagera mu mutima. and then He reaches my heart. Aravuga ngo urugendo rw'ubumana kuva aha ikagera aha And He said the journey of the godliness to come from ngo man to the rurenze heart, ingendo zose indege zose zabasha gukora mu mwaka. it exceeds the journey that the planes can make in the boat. Nibi mureba mu nsengero, Even whatever you see in the ibihumbi churches, biri mu Rwanda biba mu nsengero there are 1,000 people that are in the church. bifite Yesu wo mu mutwe, They have Jesus that is their ariko brain, ntibarabasha gutunga Yesu ugera mu but mutima. they haven't maintained God that lives in their Aha heart. ntihajya habona Yesu, That is why they see Jesus. ahabona Yesu naha iyo yageze aha mu Your face mutima. cannot see just Jesus, but your heart can. Nicyo gihe ubona umuntu yahindutse agatangira gusa nawe na That is Kristo. when you see a person has been transformed to look like Jesus. Intumwa zamaranye na Yesu imyaka 3. The disciples spent 3 years with Christ. Igitangaza, Surprisingly, baguma ari babandi bo kwa base na ba nyina they imyaka 3 stayed irashira. as the same people who came from their mother's womb. Umuntu wararanye na Yesu, A person who slept nights with umuntu Christ. wasangiye na Yesu, A person who has had a meal with ariko Christ. igitangaza mu kanya gato Kristo agasanga yamutorotse akamubura. But surprisingly, they disappear from Jesus. Kristo yabwira, hari igihe yabwiye ngo tuje mu ivugabutumwa, twende kabisa tugende tuje mu There ivugabutumwa. was a time He told them, let us go spread the good news. Petero aramubwira ati ntaho nje ubimenye neza, Peter sindi said, I'm bugende uyu not munsi. going with you Kubera today. iki? Why? Aramubwira ati mabukwe karatitira na malaria,
ngo nanjye ngiye mu He ivugabutumwa. said, my mother-in-law has malaria and I'm going to spread the good news. Yesu ati gute Jesus said, what? umuriro afite n'inge natitira ngewe ntaho njya. The fever that she has and the way she's suffering, I'm not going Yesu ati anywhere. Petero we Jesus said, Peter, tureke kujya mu ivugabutumwa ngo nyoko bukwe malariya arayirwaye. should we fail to go spread the gospel because your mother-in-law has Petero ati malaria? ntaho njya ibyo bimenye icyo Peter bishoboka. said, I'm not going with you tonight. Yesu abonye ko umugabo amaramaje. Jesus saw that this Kristo man arabanza ajya was kwirukana committed. malariya muri nyirabukwe. Jesus went and chased malaria from her his Aragenda gusa mother-in-law. aramureba aravuga ati nikuvemo. He went and said, let the malaria Malariya go off your ihita body. imuvamo. Malaria Bibiliya had to y'ikinyarwanda ihita ngo disappear. ubuganga. The Bible says it disappeared. Imuvuyemo When he got healed, Petero ati sawa reka ntore Bibiliya kabisa Peter said, tugende. let me hold my Bible, Ati let us Yesu go. tugende vuba kabisa. Jesus, let's go. Petero ajya imbere. Peter went at the front. Muri iyi myaka itatu In these 3 years, batarahishurirwa Yesu, when they haven't had a revelation about Christ, ndebera Petero ugendana na Yesu imyaka itatu ariko inkota ikiba mu ishati atarayita. look at Peter was walked with Jesus for 3 years, but he still has a Inkota sword yari in mu his ishati pocket. akayirenzaho. He had a sword in his pocket. Neza ijoro n'amanywa iraha. Days and night he had a sword. Bavuye gusenga mu gashyamba k'Igestemani, When they came from praying the mountain of Gethsemane, cyari icumba gisengerwamo n'abake. it was a room that few people Cy'imbaraga used. cyo hejuru. It had the power. It was the Bavuye muri ayo masengesho, when they had come from those prayers, abashaka Yesu baba barahageze those who want Christ came. ngo babacugute kabiri. When they checked them, Petero si ibi nari narabonye se. Peter said, then this is what I Iyo saw. utarahishurirwa Yesu hari amayerekwa mabi nyine umuntu agira. There are bad visions that the person has sometimes. Ntibishoboka ko njye nshobora kwipfana gutya. Ni ibi nabonaga. It is impossible for me to die. This is what I Yesu saw. abona Petero, rero se yaranamubonye yikuyemo atamureba. Jesus did not see the sword of Petero Peter. akuruye inkota ndende mw'abantu. Peter removed a very sharp, long sword. Yesu agihagaze wareba ibibaye, When Jesus was standing looking at what is happening, abona amatwi ari gusimba akagwa imbere. he saw the ears were bleeding and Hano going Yesu away aravuga from a ati person. kamere aya matwi savuye hehe? Jesus said, where are these ears coming from? Ko mbona iriya ntawe uyaciye, aciwe nande? Who has cut this ear off? Yesu ahindukiye When Jesus turned asanga back, Petero nuko ameze. he saw Peter in this Inyuma ye position. n'inkota yuzuye amaraso. Behind him with a sword with blood. Kristo ati naba ndi umugabo ukigenda n'inkota n'abavusha amaraso jyewe. Jesus said, would I be a man walking with people who shed blood and walk Aba ni babantu tugendana aba. Are these the people I've been walking with? Aramureba ati Pete iyo nkota ivuye He he? looked at him and said, Peter, where has this sword Petero come ati from? yari iri mu ishati. He said, it was in my pocket. None se burya twuzuzwaga rya joro ryose Igestemani izandi mitwavuga inkota yari ihari. So we spoke in tongues in prayers and we had a Petero ati sword. cyane nuzuzwaga iri mu ishati. Peter said, I was filled, but I had the sword. None se urayigendana? Do you walk with it? Petero ati no kuzura umwana we Yayiro nari nyifite. Peter said, when you resurrected Jairus' child, I had I it. Betaniya tuzura Lazaro nari nyifite You yari iraha. resurrected Lazarus and I had it. Noyireka nkayireka gute? Why would I leave it? Yesu biramuta aravuga ati Petero subiza inkota mu rwobo. Jesus was amazed and he was like, put back the sword. Shatse kurwana n'aba ngaba. I was trying to fight with these people. Nari guhamagara regiyoni batayo 12 so mu ijuru atari izina. I would call the heavenly soldiers, not the soldiers of the world. Zakubika Ubutaliyana, zikubika Ubuyuda, zikubika isi. They would destroy the whole world. Abona Kristo aramanutse aciye bugufi agiye gutora kwa gutwi. He saw Jesus humbling himself to pick the ear. Arakuzanye agumaditse hahandi He kwa. brought it and put it in its normal position. Uragira ngo waguciye yasubiye gutomboka. Mu batomboke Yesu ntiyarimo. Ntiyasubiye. He did not speak back to Yaravuze ati Jesus. koko genda. He said for me, Uri umwami nubwo bakurwanya. you're the king even though they fight against you.
abandi bikunguza we gusa akazagenda akora kugutwa ikwagarutse we. Hashimwe Yesu garuriye ugutwi. Ni Praise be to hashimwe. Jesus who has brought back. Nimumvugire ngo haleluya. Hallelujah. Imya ndebera mu rupfu rwa Yesu Petero yakoze amadega. See, the death of Christ, Peter committed a lot of mistakes. Niwe mugabo wabwiye Yesu uti umujinya uranyishe. He's the man who said, I'm suffering Abandi with ati anger. wikipete. Others said, what's wrong with you, Ndi Peter? kureba ingene aba bazagutabiruka ngasigara ngiye nyine umujinya uranyishe. He says, I say, oh, these people will deny you and I feel angry. Yesu atuvuze gute? Jesus said, what have you said? Arambwira ati inkoko itarabika. He said, before Wowe the uzaba chicken, wasaze si ukwiruka. you will have rain. Petero arambwira ati niba ari no gupfa. Peter said, if it is to die, Yewe nditeguye nza ariko basha ndi kubona ingene muzasiga nge na Yesu bikambabaza. I see the way you're going to live, I and Christ. Yesu ati vuga make inkoko wewe sinzamenye niyo He wanyuze. said, I will not even know where you Bibiri have iravuga ngo Yesu bamukoreye umusaraba azamuka umusozi. The Bible says when Jesus carried the Ngo cross, yarengarenguka ntibigeze begerana na Petero ibirometero bingahe yarenga umusozi agaseruka Peter hasi. ran kilometers ahead, far from Christ. Ngo yumve ko bamwinjije mu rukiko. For him to hear that Aja Jesus ku was the ikombe court, ry'abapagani kota umuriro w'abanebwe hanze he went to the court of the pagans kugira ngo yiyoberanye. so that he could. Igitangaza arambuye amaboko yarambura muri ritime ya Yesu. The miracle when he stretched his hand, Ngo he was in the yarambure ku position muriro of w'abandi Christ. aravuga ati uyu mugabo kwasa na Yesu. When they stretched his hand, they were like, this man Akantu resembles kamwe gusa Christ. nobabwira iyo watindanye na Yesu biraruha bikagufata utazi igihe byagufatiye. When you draw closer to Jesus, you lose Hari his ibiguhinduka utazi ko byahindutse. There are things that transform us Nubwo without knowing. Petero yari ataramwishurirwa neza Peter had not ariko known who Christ kugendana is, nawe but walking hari with him, ibyahindutse there are things nawe that atazi ko changed that he was byamubayeho. not aware of. Ubu mbwirira ukwegereye ngo uzi ko ukiri wa wundi Tell your neighbor ugeze that you kure think you're still the ugeze same kure. person. Hari ibirometero bimaze kuvaho. There are kilometers that has been removed. Hari n'igice kinini kimaze kuguhinduka There is utanazi. a big part that has been transformed. Ntawumenya ngo byabaye ujya kwisanga byakubayeho. Find yourself transformed. Baramubwira ati urasa nawe. They told him you resemble him. Petero ngo ahindura amajwi arasa ati nkabana ati uwo ngahe nimwe mwumvanye uwo muntu. Peter denied Jesus and said, it is my first time Ngo to hear abone ko him. bicitse ngo Petero arahindukira ajya kugenda. Peter walked. Agakobwa karamubwira ati habe n'ingendo ya. One of the ladies said, even your woe. Ugendana na Yesu ukurikira Kristo ukagera ubwo usigara ugenda nkawe You ingendo follow zigahinduka. Christ and you end up walking like Uyu him. mugabo Petero we nta n'amakuru afite. Peter had no information about it. Umukobwa ati n'ingendo yawe. But a lady said, even the way you walk. Nta kintu kijya kintangaza. There is something Ko that kubona amazes me. Petero umuntu umara imyaka 3 na Yesu A person had spent 3 years with akabura Christ. umurongo umwe wa Bibiliya abwira aka gakobwa arawubura. He even lost Nta one n'umwe of the wari uraha. scripture to tell this lady. Iyo utaragera muri level yo guhishurirwa Kristo When you are not on aba nubwo a Bibiliya bayigira igikoma ukayinywa even if they make the Bible porridge for you to eat it, ntushobora kumenya n'ibirimo. you cannot know what is written in it. Ntibikunda ibi birasaba ihishurirwa. It is Nta impossible. yindi tekiniki isabwa This muri ibi. requires revival. There is many other. Abura umurongo umwe gusa wa Bibiliya arawubura. Lost even one scripture in the Bible. Ngo bamubwire ngo n'ingendo yawe. When they told him even your walk. Uzi ingene yatambitse amaguru. Do you know the way he was walking? Arayatambika hakikishe ko atagenda nkande. He tried to deny that he walked with Christ. Inkoko ngibike. As the hand made it Petero sound, ahita aribuka. Peter remembered. Ayiwe byambayeho. It has happened to me. Ngo ariko icyo yakoze Petero mushima ngo yahise apfukama iriye fo iriye hadahuye naho Yesu ari. But what Yahise apfukama iyo araturika ararira. he knelt in a far distance and Arishuza. started weeping, and he had a repentance. Arihana He ko repented yahemutse. that he had made a mistake. Kristo yahise transfer imbabazi ataranagera ku musaraba. Jesus So transferred kubabarira his Petero. mercy to forgive Peter before reaching on the cross. Petero yababariwe akiri iyo bataranahura. Peter
Peter was forgiven before he even met Christ. nico gituma Bibiliya ivuga ngo Yesu azutse. That is why the Bible says when Niba ari Jesus abagore yabwiye resurrected, ngo genda mubwire abigishwa ngo na Petero nawe. he told the women, go and tell my disciples plus Kuko Peter. nimutamubwira ko namuvuzeho aratoroka ahunga kuko yarahebwe. Because if you don't tell him that I mentioned him, he will escape. Ariko nimumuvuga ko namuvuzeho But if you tell him that I mentioned aramenya him, ko Petero he yababariwe. will know that Peter was Umunsi forgiven. yicujije akihana. Time that he regretted and repented. Ninde urahavuge ngo haleluya. Person here say hallelujah. Nta kintu nabonye cyiza mu isi y'abariho ko kuba mu isi warahishuriwe Kristo. There is nothing good to be alive when you heard a revive about Nongere Christ. mbabwire niki. Let me tell you this. Ta umukristo uruta abandi nemera mu itorero no mu isi ni umukristo wahishuriwe Yesu gusa. A Christian that is above all the other Christian is a Christian above with the revelation of Iyo Christ. umuhishuriwe When you have a revival, automatique ubuzima bwa Kristo buhita bwirema muri wowe. automatically the life of Christ creates itself in you. Petero wari urubingo none ahindutse ibuye mu isaha imwe kubera Peter was gusa ko another yahishuriwe person in Kristo. 1 hour turned to be a rope. Yari Simoni none rikuweho ahawe Petero ibuye. He was Simon and now he's Peter, meaning a rope. Kubera gusa ko yishuri ntibaryamanye se baranasangiye. He slept with Christ Ariko and even shared ntibyamuhinduye. with him, but did not change him Kugeza umunsi ahishurirwa akamenya Kristo wari. until he had a revelation about Christ. Nico gituma baza ngo ariko aba bantu bagira ngo ndinde. That is why he asked, who do people think I am? Naho se mwebwe munyitande. Who do you think I am? Tureka mbarebe abangaba twage. Mwebwe muzi ko ndinde. Who do you know that I am? Simbabesha. Commentaires zivuga ngo mitwe bakubise mu maguru hafi ya bose. People lost comments. Uzi ko wese adafite igisubizo. Umutwe wari mu maguru. Everyone who knew they don't have an Aravuga ati none answer. aha turahakurwa niki. And he said, what is going to remove us here? Bakiri muri ibyo. As they were still in that, Petero ijuru rirakinguka. Peter, the heavens opened. Ndasenga Imana ngo iyi minsi isigaye aha I pray that the days ijuru will rikinguke muhishurirwe Yesu wari we. let the heavens open for you to know who Christ is. Reka mbabwize ukuri. Let me tell you the Iyo truth. utarahishurirwa Yesu habe nawe ubwawe ntiwimenya. If you haven't known who Christ is, you can't know who you Uba are. mu isi utazi ngo ndinde ndigiki. You're in the world without knowing who you are. Ejo narabibabwiye namaze imyaka ntiyizi kandi mfite impano mba mu rusengero ndi n'umwana w'umushumba. Yesterday I told you I spent years without knowing who I am, and yet I was a pastor's child. Ndakubita 21 jours seke mu ishamba habe n'amazi yo kwiborosa ayarahari. I prayed 21 days in the Ngo forest. niho ibintu ngataha. Okay, impano zo nkazigira ariko ubuzima bwo guhinduka we kamere ya muntu n'imbaraga z'ubumana kwirema muri nge zirabura. Kagira amajwi meza, kumenya kuririmba no kwandika indirimbo n'ibiki bintu bene ibyo, ariko nari umunyabwoba wa undi ushaka guhunga. Harabanza mbona muri iki gihe bakansetsa akatera imbabazi gahita avuga ati uko musa niko narize. When I look at people Bene like kwa the way kundi you isazi ngo kunani ngatangira kuyibazaho uyi ibi bintu gatangira ati ibi ntabwo ari imbaraga ziri kumotaringa gutya ibintu isazi nkayigaho I study about kandi a fly nkayitindaho and I spend more time byabana ngo on it. mahava toke nintayica ndahita menya ko ari igitero simusiga buriya birabishe. Then I'm like, if I don't kill it, it will be a battle. Imbeba yapfa kugira gutya gusa ngapfa kuvuga ngo ni ikintu gisanzwe mfite avuga toke iriya biriya bivuze iki ivuye hiriya. When a rat passes, I'm like, what does that Gatangira mean? kwiga kumbeba umunsi ugashira I try to learn about a rat and therefore, kandi nkaja kwitera hejuru ubwoba bugiye kunturitsa. and then as the rat comes out, I'm scared to the Avuga, point of ibi running. birashaka kuvuga iki? What does this mean? Ngakubita amasengesho ashoboka ariko ibyo bikamfahamura. I fast and that terrifies me. Naringira nka Petero wa mbere kuko Petero abamwo babiri. I was still like Hari the first Petero wa mbere Peter. y'urupfu rwa Yesu There is the first Peter na before Jesus is Petero wa dead, nyuma ya Pentecote. and Peter after Aba ni abagabo Pentecost. badahuye. These are two different men. Ntibasa nta naho bahuriye. They don't resemble at all. Narababwiye ati ariko ibyo byatuma narahahamutse. Nje wasuhuzaga gutyo umurozi nsuhuje gusa umuntu ufite imyuka mibi
I used to greet a person with bad spirits, imisonga nkirirwa narwaye amaboko. and I had part in my Nuko byari hand. bimeze. That is how it was. Ariko narabitojwe n'abakuru b'abanyamasengesho batureraga, ibo bari barahahamutse ari ibipfubya, imipfu yaboze. But I had been trained about that. Uzagira imana mbi utozwe n'umusenzi wahahamutse. Let you have a bad chance to be trained. Uzagira imana mbi uyoberwe n'umupastori wahahamutse. Let you have a bad Muzashira chance to be trained muhagaze. by a bad pastor. Harayo njya kubwiriza ngasanga ni imibore yuzuye urusengero. Some people go to preach and you find there are rotten things in the church. Kubera ko baba mwisi y'imyuka gusa, mwisi y'imyuka gusa. Why? Because they live in the world of sin. Kandi niyo berekwa gusa. And when they have visions, those are the visions they Iyo have. myaka nayibayemo mu buryo menya naho umurozi yanyuze mu ijoro. I stayed in those years to the extent Mu buryo menya nayige nubu nabishatse ushaka kumenya ngo ibirozi biri hariya bira ibyo n'umurozi yose uza ngo mbiyoberwe. Even now I can't know where the poisoner is, even if you greet me. Ariko kuva umunsi nahishuriwe Kristo wariwe. But until the time I had a revelation who Christ is, kamenya ko Kristo ari Imana yigize umuntu. and I know that Christ is a man that himself, ikaza kwishushanya natwe. He came in a man's image. Mu Baheburayo kavuga ngo ko abana bahuje inyama n'amaraso. In Hebrews it says as children have the Niko same nawe mind. yabihuje natwe. That is why you connected to Ngabona uko us. batura abahoze mu bubata bwo gutinya ibya He came urupfu. to reveal people when Yisanishije natwe. He came in a person's flesh. Bituma yambara umubiri w'umuntu ngo azamenye uko atabara abanyamubiri bose. To now to rescue people of Umwanditsi w'Abaheburayo aravuga ngo uwo abasha kubabarana natwe. He said he came to with us 3 times. Bibiliya ikavuga ngo uwo yarageragejwe ngo kugira ngo azabone uko atabara abageragezwa bose. The Bible says that one was tried for him to rescue those that are in trial. Ninyumva avuga ngo haleluya. Listen to me, say hallelujah. Iyo uri mu kibazo cy'ubukene, when you're in the problem of ayo marira Yesu arayazi kuko yarahanyuze. Jesus listens to those tears because he iyo abantu bakwanze bakaguta, when people abandon you, uwo mwonga Kristo arawuzi yawunyuzemo. Jesus knows that pain because he passed through. ugasigara wenyine. When they kill your siblings and arahazi bishe generasiyo ye yose akura wenyine nta mwana bagana. Generations and he stayed alone. Nimba warahunze ukaba impunzi, when you ran and you are a refugee, Kristo yarahunze arahunga bimpunzi itagira kireba. exile as a refugee. Nukuvuga ngo Kristo yarashonje. That is to say Jesus became kugira ngo ajye yumva amarira y'abashonje amenye icyo abamarira. to listen to the tears of those that are hungry. Niwe mugabo inzara yariye kugeza ubwo ahohotera igiti agasiga kivumye kandi atari igihe cyo kwera mu byumve. He is the man that suffered from hunger until arakibwira ati kameme inzara mfite wari gupfa kwera we. and he said the hunger that I have you should be having fruit. ubwo mburiye imbuto wume ntukongere kubaho. If you don't have fruits, I curse you for you to kubera iki inzara yari imumereye nabi. Why he was suffering from hunger. nta buzima hari ikiremwa muntu canyuramo. There is no life ubwo buzima Yesu atanyuzemo ngo ababuze ubwo that buzima. Jesus never passed through. impamvu yabyo kwari ukugira ngo hatazagira n'umwe. The reason was that for nobody, uzagira ikimubabaza ngo Kristo atagifite for you amakuru. to feel pain and Jesus fails to do that. nibagutuka bakakwita amazina, When they insult you and call you names, uzatuze na Kristo barayamwize. they also accused him. niwe Mana yigize umuntu He made himself a man kugira ngo aze gukemura ikibazo cyananiye abandi bose. so that he comes to solve the problem of many ibyananiye abamarayika Yesu nshuti yanjye yose. ibyananiye abamarayika byose. nimumukomere amashyi Yesu. Give him a round of applause. umunsi namenye Kristo The uwo ari we, time I knew who Jesus is, niyo nicaye ndavuga atari ko
ko Bibiliya ivuga ngo ni intare yo mu muryango wa Yuda. That is when I sat and said the Bible says he's the Lion of Judah. Kandi nkabazi ko intare ari umwami w'ishamba. And they know that a lion is the king of the jungle. Ariko intare ndayikunda, intare ndayikunda. I love a lion. Intare iyo yinjiye mu ishamba, When the lion enters the jungle, yivuga rimwe mu marembo y'ishamba kugira ngo imenyeshe utunyamaswa twose turimo ko yaje. it rolls once to ensure all the animals that Iyo come. yivuze rimwe gusa mu marembo y'ishamba, When it rolls once in the gates of the jungle, inkende zihita zihamagara abana na ba nyirakuru, the monkeys call the children and the mothers. ikababwira ngo intare tugezemo, And they tell them buri the wese lion has akizwe n'amaguru ye. entered. Let everyone be secured by the information they have received. Imbogo zigahamagara inyana zazo, And the elephants call the animals. ingurube zikava mu myobo, The pigs come out of the habe holes. n'inzovu The zigahamagarana, elephants call each other. zikavuga ngo intare yinjiye, And they say lion has entered the jungle. nimutayisigira ishamba, And the lion enters the jungle. nimutayisigira ishamba, If you don't leave the jungle, ikibesha kigasigaramo, what will stay in the jungle kirahinduka umuhigo n'ibiryo is going to by'intare. become the food of the lion. Kristo ni intare, Jesus is the lion. iyo yinjiye mu rugo, When it enters in the home, iyo yinjiye muri quartier, it enters in the area. ubunyamaswa bw'abadayimoni, Animals which are the demons, ubunyamaswa bw'abarozi, the animals of the poisoners, imbaraga iyo ari yo yose every power that is zihita zibwirana ngo intare tugezemo, tell each other that a lion has arrived. buri wese akizwe n'amaguru ye. Everybody be secured by your information. Intare A lion ni inyamaswa itanegosiya, is an animal that does not negotiate. irivuga gusa ikirico. It rolls and says who it is. Ikiri nico gituma izindi nyamaswa ziyisiga, What it is what makes other animals flee. kuko itayibisa iraba umuhigo wayo. Because when they don't flee, the lion will eat them. Kristo ni imbaraga Jesus is the power zitajya zinegosiye n'izindi that does mbaraga. not negotiate to any other power. Kristo ni umuco Jesus is the light utaza wiri gutongana that n'umwijima, does not conflict with the darkness. ahageze gusa When he arrives at a particular place, umuco urarasa, umwijima ukibwiriza the kugenda. light brightens and darkness runs away. Ngo arangize aravuga ngo namwe muri umuco, And then he says, you're also the Wisi. light of the world. muri umunyu You're the soul w'isi. of the Ni world. ukuvuga ngo aho rose azinjira, To say wherever Rose will enter, utunyamaswa twose twabazi, every small animals of the demons, umwijima wose wari uraho, every darkness that was ugomba available, guhita wibwiriza has to tell itself kugira ngo udafatwa mpiri. so that they're not captured. Ibyo nibyo namenye ndavuga ngo mpereye none That is why I know and I said from tonight, sinzongera gutinya umurozi, habe no kumusengera I will no sinzomusengera. longer fear a witch and I will not never pray for Nakurikiye him. amateka ya Yesu, usanga ntaho yigeze asengera ikibazo, nta naho yigeze asengera abagome. Jesus never prayed for a Icyo problem. ashaka and he gusenya yarahahagarara gusa, whatever he wanted to rebuke, he used to stand there. bikibwiriza kuhamusigira, And the problems flee. bikavuga ngo uturusha imbaraga. And they said you have the Yahageze. power has arrived. Muribuka dayimoni zari muri wa muntu kugeza ubwo azibonye n'uburetwa afite, abura aho azohereza, ubizi ndazisuka he? Do you remember the demons that were in a man until he saw them and wabone sent them to bimugoye, captivity? abona ingurube zuzuye agasozi aho hakurya. He said, where can I chase them? He saw them on the mist. Dayimoni zari muri uwo muntu zibonye zavugije induru ataravuga, When the demons in that man saw him, bose they shouted. iramubwira ngo mwana wa Dawidi witwa icarubi, reka tugende. And they said, son of David, do not kill us, let us Ahita flee. arabwira atoke vuba muri ziriya ngurube And he mwese. told them, go to those pigs. Rebera dayimoni ziri mu muntu umwe See pigs. zibasha gukwira mu ngurube 3,000. See demons that were in one man went to 300 pigs. 3,000 pigs. yageraga hageze, He used to reach every time, demo every place imbaraga z'umwijima zose zigatangira kubwejagura, every power of
kubera darkness used gusa to ko shout. umwami w'icubahiro Because the arahageze. King of glory has arrived. umwami w'icubahiro arahageze. The King of glory had arrived. ngo ndangize rero ico gihe niyo navuze ngo nimba Bibiliya yemeza ko turi abana And b'Imana then I said, if the Bible accepts that we're children of God, tukaba twarabyawe na Kristo, and we have been given birth by Christ, Kristo akaba ari intare, and Jesus is a lion, ndebye mu mateka y'ibiremwa kuva isi ibayeho when I looked in the history of all creatures, nta ntare n'imwe irabyara ihene, there is no lion that has ever given birth to a nta goat. ntare irabyara injangwe, There is no lion that has ever given birth to a nta calf. ntare irabyara inkende. There is no lion that has ever given birth to a ibyana monkey. by'intare byose All the cubs of a lion, hatavuyemo na kimwe, byose ni intare. without one missing, they are all lions. ntirinda kubiteraninga ngo ibihindure intare, He does not need to train them to become lions. bivuka ari intare. They are born lions. otorite birayikurana. They grow up with the authority. niho navuze none nge n'aba barozi That is intare what I ninde, said. I am the witches. Who is the none se lion? nge nihinyuka mbiga babaruzi hamwe ninde ntare. I am the poisoners. Who is the lion? numva ko ijwi rimbwira ngo bariya nushaka ubafate nk'imbeba I had a voice telling me you can cyangwa take them as ubafate bats nk'injangwe. or take them as cats. intare ni imwe gusa, A lion is one. niyo mu muryango. From the family of Judah. ayayayayaya, niyo mu muryango wa It Dawidi, is from the family of Judah. igishitsi cya Dawidi wanesheje, The lion of Judah that has conquered. kandi ibyana byayo ni abahuye n'amaraso n'umusaraba And bya his Yesu children Kristo, met with the cross and the blood of ni Jesus Christ. abatarabyawe n'ubushake bw'abagabo n'abagore. They were not born by the will of men and women. The child of a lion. nkubitira ukwegereye mu kiganza ngo wantare we, And tell them, you lion. You lion. wantare we, You lion. lela foniga, Hallelujah. lelelelelala. Hallelujah. hari ubuhanuzi bwigeze gusohoka There is a type of prophecy that came out, buravuga ngo itorero ry'uyu munsi and they said the church of these days, ngo rimeze nk'intare it is like a lion yatewe inshinge ziriya z'ikinyanestezi, that has been injected with the injections called ariko anesthesia. Imana iravuga ngo nubwo yasinzirijwe But God said, even if this lion has Iracyari been put to intare. sleep, it is still a lion. nubwo yasinzirijwe. Even if this lion has been put to reka sleep, mbabwire mumaze igihe mufite let me ibyabasinzirije, tell you, you have been having mumaze things that igihe make you sleep. muri mu kinya isi yabateye, All the sleep that the world has mumaze brought to igihe you. mufite imbaraga You have spent zabasinzirije, days with the powers that are sleeping ariko you. bafitiye amakuru They meza. have good information nubwo for you. musinziriye Even if you are asleep, ariko musinziriye muri intare. but you are asleep, but you are lion. intare isinzira ari intare. A lion sleeps, but it is a lion. abahungu banjye bakunda gukurikira televiziyo y'imipira, My children love following football. ngewe iyo nkurikiye televiziyo nkurikira televiziyo y'inyamaswa, When I'm on the television, I'm on animals. nkareba abazungu uburyo kugira ngo bafate intare bayivure cyangwa bayigereho, I look at where white people ubu bageze ku rwego bakoresha utudege mu They kirere, have arrived to a point where they use planes. turiya in the air. tudege bakarasa, bafite utubunda barashisha inshinge, bakarasa intare urushinge, They use guns to put an injection in kuriya it. bayirashe ruhita ruyitera umuti, The way they shoot a lion, it has intare igahita yikubita hasi, and the lions fall. yikubita hasi bakamanura akadege kabo ku ruhande. When the lion falls, they bring their plane aside. nubwo bazi ko bayirashe kandi irahumirije iraryana, Even if they know they have shot the lion and it is ariko asleep, hazabanza hakaza umwe gahoro gahoro, but one of them comes slowly by akavuga slowly. ati ntawamenya And they mama say, wakije indege, You never know. nanjye ngerageze ndebe ko nyigeraho, Let me try to approach the lion. ishobora no kuba ntacyo yabaye It might be ikatumara, still alive and eats you.
yayigeraho agatangira kuyishaganya kuyikozaho igiti cyangwa inkoni. When he reaches on the land, they start. Abonye ntibyutse, When the seed is not waking undi up, wa kabiri akaza, the second person n'uwa comes, gatatu and akaza, the third one ariko comes, bagasiguka zindega yicaye but they leave the itazimye. pilot in the plane. Bakaba bazi ko uru rushinge rufite kumara iminota 30 They mu know that ntare. this Nyuma injection y'iminota lasts 30 30 minutes in a lion. imbaraga z'urushinge ziraba After zishize, the 30 minutes, the powers of injection intare will end. irasubirana ubutare bwayo. The lion will come to its dangerousness. Ibyo bayikoraho byose Whatever they do to the lion, babikora ku muvuduko wo they hejuru, do it on the high speed, banacunganye n'isaha working on their time, ngo barebe aho intare ibyukira. to see the time the lion will Iyo wake babonye up. hasigaye iminota 2, When they see only 2 minutes are bahita left, bafata ibyabo bakiruka they bakinjira take mu what ndege. belongs to them and they enter Indege into the plane. igaguma ikajije yaka And ari the kuri plane hasi. is on, ready to fly. Nyuma y'iminota 2 bakabona intare itangiye guhaguruka ijuguma igira gute yataye ekiribure, babona ko After they see the lion standing up and trembling, nyuma y'umunota umwe after 1 ihita minute, ihaguruka igatangira kureba akarere uko the kameze. lion stands and starts looking at the Babona lion. irahindukiye When gusa. they see the lion turns, Iyo babonye irahindukiye when they see the lion turning bagomba back, guhita bahagurutsa indege yabo they ikava have to hasi. fly the plane to the Bagabati air. bitari ibyo iyatumerera nabi. Then they say, if we don't go, it will Reka be on mbabwire us. abana b'Imana, Let me tell you, children of God, mumaze igihe mwarasinzirijwe, you have spent the time and you have been ariko asleep. Imana iravuze ngo imbaraga But God ziragarutse. has said the power is back. Intare itangiye kweguka. The lion is standing to come back to its Bwirira energy. ukwegereye ngo ikinya cyawe gitangiye Tell gushira. your neighbor that your injection is failing. Ikinya gitangiye kuvamo. The injection they're putting you is coming to the earth. Kanya gato. In a little bit. La 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 la. Hallelujah. Mu kanya gato. In a little bit. Intare zigiye kongera ziba intare. The lions are going to come back to Intare their zigiye level. kubyuka. The lions are going to wake up. Nubwo mwari musinzirijwe ariko Even muri though intare, you have been sleeping, your nubwo lions. hari amahishurirwa mwari mwarayobewe, If the ariko visions ubu were not mutangiye happening, gukanguka. but you're going to wake up. Ndabwira imbaraga I zabasinzirije tell the power that has put you to sleep. nizitangire zegeranye ibyazo, Let them avoid what belongs to nibatangire them. batse utumodoka twabo two Let guhunga, them put the engine in their kuko mu cars. kanya gato Because in a little bit, wowe batari baramenye you bagiye that have not kumumenya. known, they are going to know you. Intare zigiye kugira gute gutontoma. Lions are going to roll. Nimuvuge ngo haleluya. Hallelujah. Uko byagenda kose intare ni intare. No matter the situation, a lion is a lion. Itorero uko ryamera kose No matter how the church hari is, imbaraga zihishe mu itorero. there is the power that is hidden in a church. Ndabwira ubunyamaswa bw'abadayimoni gutangira I tell kwigirayo kuko intare igiye guhaguruka. the animals who are demons to flee because the lion is going to roll. Nubwo isinziriye ni intare. Even though it is asleep, but it is a lion. Uzamenya ayo makuru. For me to have known that image, Naravuze ngo nta uzongera ku. I said nobody is going to scare me with bad spirits. Naravuze ngo nta satani uzongera kunkanganya. I said no set. nta busatani buhagaragara. Because wherever the glory of God is, there is not the darkness. Niba namwe vuga
uko uzamvuga cyane bizagwiza ubwiza bwanjye n'icubahiro cyanjye The ahantu. more you spread the good news, glory will be in your ariko life. imisengero iyo yuzuyemo udusatani When your prayers are filled with ntushobora demons, kunesha satani waguhahamuye. you cannot conquer the Tibibaho. devil that has harmed you. ndebera iyo mugiye no kuryama mu ijoro, You see when you're not going to bamwe sleep muba at munashiramo night. n'uturirimbo muri abana beza. Some of you put songs, you're good children. reka ndabivuge kuri mwiza Yesu, uri mwiza, uri mwiza. barangiza kuvuga ngo uri mwiza gutyo bateze amaboko yahindukira akamubwira ngo shitani ngo kwirukanye mu nzu no mu cyumba canje no muri And then dushe after they no muri toilette vayo. chase the devil from the Satan. toilet and everywhere. nta mazi menshi aba yanyoye ngaje muri toilette, The devil has not drank water to go to the toilet. vira mu ishuka no muri kuvureri, nta Water from bitotsi my agira ngo bed araza sheets, the kuryama mu devil cyumba. does not fall asleep for him to sleep. ibitekerezo bitarahishurirwa Kristo byaremye udusatani mu mitwe no mu matwi, The thoughts without a revelation about kugeza Christ, ubwo they are noneho created byarushe in bigera no their mu ears. kanwa. Satani aravugwa ku rugero rugiye kuruta n'urwa And Yesu. this has come to their mouth to the extent they said devil more than they reka said Christ. mbibabuze n'aha ngaha ko mwamaze kwicomeka mukicomeka muri twe mu gicaniro mwanya bubyutse. Let me reka refuse mbabuze this. byaho ngeze hose ibyo gukosora nsiga mbihitanye mu izina rya I Yesu. correct a lot of things. nimuzajya muhimbaza Imana When you praise God mukumva presence y'Imana yamanutse mu and you rusengero, feel the presence of God is in the shitani midst, muze mumureka ntaca ni nyokorome se you leave the devil alone. He's not there. mu mababa yawe iyo nshaka kwibera muri Yesu wawe zamashima wewe. bemera bakizwa barangiza kuvuga ucyakama ngo mukubite shatani ngo nabaki mu izina rya Yesu ngo After dukubite singing n'ibikira. that song, they said, chase away the mu demon. mababa ye havuye abo bakecuru ubuturozi uhazana In gute. his wings, where have those poisoners uwo come shitani from? wamanukanye n'Imana muri presence, uwo shitani ni uwahe? The Satan that has come with the glory of God, where has he come from? kuva amenya ayo makuru For me to have known that information, sinongeye guhura na shitani, I have not met the sinongeye devil. kurota I shitani. haven't dreamed about Satan. haba no mu rugo mu bana nta n'uwo nongeye kubona. Even at home and my children, I did not see any. babwire igitangaza, Let me tell you a miracle. kuva uwo munsi nta murozi twongeye guhura mu nzira, From that basigara bamanuka time, we never bagahuka. met any poisoner from the road. or the babwiza streets. ukuri kugeza ubwo babyamamaza ngo mwene runaka bakavuga papa, I tell you the ngo niyo truth. muntu wenyine dutinya aha ngaha. We fear that man. bantinye gute? hahindutse iki? Why do they fear me? What has ko changed? nakoraga karanta ijuru I used navayo to do 40 bakansekura, days and after that they used akaba to aribo leave me, banyakira mbere ya mwarimu w'itorero and na they were the pasiteri. ones to welcome me. none bigenze gute ngo bantoroke kugeza ubwo no mu nzira tutagihura? And now what has happened that they escape even I no longer meet them on the street. hari ikintu, hari connection yahindutse. There is a connection that has been changed. binjiye mu guhishurirwa ubumana bwa I Kristo. have changed to know and had a revelation about the hanyuma godliness. iyo wahishuriye Kristo icyo ari cyo, And then when you have a revelation who Christ uwo is, munsi that day ahita aguhishurira nawe icyo uri cyo. reveals to you who you are. igitangaza, isi y'umwijima The world of darkness, ihita imenya wowe it realizes you. shasha utari umenyerewe, They transformed you that they were not mu used to. buryo bihita bivuga toke mubo mutazakinisha muri iyi karitiye. In a way they say among the people you will not play with. uwitwa runaka ntimugasubire no kumushyira kuri lisite y'abo This turwanya. person no longer put them on the list of people we nimugira attack. amahirwe ntanabasengere n'iwabo w'abandi. When you have a chance that they not pray for you, mwirinde kumucokoza atabamara. avoid to play with him so that ibyo you don't finish byonyine you. isi y'umwijima ibimenya iyo umuntu afite guhishurirwa Kristo icyo The ari cyo. spiritual realm knows that when a person has a revelation about Christ. hari Kristo wavutse, There is Christ that was born, yarapfuye arahambwa, he died and was buried, azukamo uwundi Kristo. and he resurrected with a new Christ. uwavutse yari yambaye inkomoko ya Adamu waguye, The one who resurrected came in an image of the
ariko uwazutse But the one that resurrected, yazukanye ubumana bwa data wo mu he ijuru came with the godliness of the Father in heaven. avuye mu mva When he came from the grave, guhamba ubumuntu bwa Adamu yavukanye. he was coming from burying the Adamness, that one that Abantu failed. babatijwe baraha bazamura The people that got mu mazi baptized and your hair Mu was mazi your menshi. hand. mu mazi menshi. People that got baptized in much. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Iyo tubatijwe When we get baptized, tuba twiyunze n'urupfu rwa Kristo. we are connecting with the death of Christ. Nkajya guhamba mwene Damu muri ariya mazi You go to bury from the family of hanyuma Adam, nkayavamo and then you come from that water. nzukanye mwene Mana When wo mu you ijuru resurrect atari with the hano. godliness that is in heaven. Connection ya Adamu waguye nyihamba mu mazi. You connect the connection of the Adam that failed in the Connection water. ya Adamu wazutse The connection of the Adam that resurrected. akaba ariyo nzukana. And I resurrect with that connection. Icyo gihe That time, nta mbaraga z'isi n'umubiri, there is no power of the earth and the flesh. nta busatani bwapfa kumvogera uko There is not bushaka. a satanic spirit that can Oya attack me. oya No. oya, na Bibiliya yonyine yabyivugira ngo ukoze ku mukiranutsi And the Bible says whoever taxes ngabakoze mu mboni this y'ijisho. person has attacked God. None se uribaza ko Imana yo yakanura gutya gusa bagashingamo ibiti n'ibitoki Do bya you uko know that bashaka? God can look like this and people attack him anyway? Ujya wireba ukagira ngo uri wenyine uragenda tu gutya gusa. You look at yourself and you feel like you're walking alone. Habe n'ibyo utaranesha byapfiriye mu kudahishurirwa icyo wagize. Even those you haven't conquered is that you haven't had a revelation of who you know N'ibyo you are. utarageraho byapfiriye mu kutimenya uwo uri we Even the things you n'imbaraga haven't za approached, connection wahuye nazo. you don't know the power of the connection that you made. Iyo wabimenye When you realize this, icya mbere Firstly, ubwoba burashira. you no longer have fear. Ndavuze ngo ubwoba burashira. I said you no longer have fear. Nubona ibimenyetso When you see the signs of ahari ubwoba ni sinye simusiga ivuga ngo nta mwuka wa data uhari. wherever there is fear, it is a sign to say there is not the spirit of the Father. Ubwoba ni imbaraga y'ubusatani. Fear is a satanic power. Nta hantu namwe Satani ashobora gutera atabanje kohereza ubwoba, nibwo There is bumubanziriza. no place that the devil can attack without sending fear Kuko first. Kristo nta kintu na kimwe yakorana n'umuntu hatabanje kuzuka kwizera. Because Christ cannot do something with a person without resurrecting faith. Uzasome Bibiliya, nta kintu na kimwe Yesu mu bitangaza babarira muri 21 Yesu yakoze mu isi. Ibyo yakoze byose niho babibarira muri 21. In the 21 miracles that Jesus Cumi na performed, ibigera miracles, 14 15 of them, ni ibitangaza yakoreye abantu bivuye ku kwizera kwabo gusa. Jesus performed these miracles to people because they had Bamwe faith bo first. ndetse akabibakorera yari yabihakanye Some of yabibangiye. these miracles he did them when he had refused even to do Nta them at mugore first. wamupfukamye imbere ati ngiriza umwana Kristo we. There is a woman who bowed before him and said, Yahindukire, "Heal my child." abona ni umugore w'umunyamahanga. When he turned, he saw it was a woman Kristo of a aramubwira ngo foreigner. ibiryo by'abana sinabihimbwa. And he said, "I cannot give the food of children to the dogs." Umugore ati sa The woman said, ibiryo by'abana ndiwa. Mwibuke ko ibitangaza ari ibiryo Kristo agaburira abana be. "Remember miracles, it is food that Jesus feeds his Aramubwira ngo children." ibiryo by'abana sinabiha. And he said, "The food Imbwa. of children I cannot feed it to the dogs." Umugore abibwiye kubera ko ari umunyamahanga, These words because he was telling to a foreign woman, ahita ahindura position noneho arahaguruka ahagarara imbere ye. he changed the position and stood Aramubwira ngo ibyo right. uvuze nibyo koko. And he said, "Whatever you have Ibiryo said, ni it is the iby'abana. truth. Food is for kids." Ariko n'imbwa ziri mu rupango rw'abasebuja But even the dogs in the gates of the zemerewe kurya ibivunguka bitakaye bivuye they ku are meza. allowed to eat the food that has fallen from the table. Mu yandi magambo imbwa yawe nahageze. In other words, I'm your dog and I have arrived. Keneye ibivunguka nanjye ko bingeraho. I need what has come from your table to be fed to Kristo me. ahita ahindura langaje irahinduka. Jesus changed the way he was Ahita speaking. aramubwira. Bibiliya y'ikirundi n'izindi nyinshi ziravuga ngo yahise ahindukira amubwira ngo nyina wanjye we. The Bible Uwo yari says, yisiki, "My mother," uwo yari yisimbwa. the one he had Ahita called the ahindura ngo dog. nyina wanjye we. And he said, "Mother."
ngo genda bikubere nk'uko bisabye. Go, let it be as you have requested. Ako kanya umwana we arahaguruka abaye muzima. That moment her child stood and was healed. Igitangaza aragitahanye kubera iki? She went back with a miracle because guhishurirwa yamenye ko of a revelation yamenye ko yari databuja she knew that his kandi ibiryo master by'abana biruzuye. and the children's food Ariko natwe ubu turi mu rugo rwe nk'imbwa. but for us we're at his house as his Ariko own. uwinjiye ari imbwa yasohotse ari nyina. The one who entered as a dog went out as a mother. Kubera guhishurirwa Because of bimuhinduriye having the amateka. revelation, her history was Bikijije changed. umwana we It nawe has killed her amateka child and her yarahindutse. history was changed. Birindwi nibyo Yesu yakoze bitari mu ruhare rwa ba nyirabyo. 7 miracles that he performed without people's Kandi ibyo actions. birindwi ni ibitangaza bita ko ari kwihishura kw'Imana ku batayizi kugira ngo bemezwe n'ibyo The ikoze. 7 miracles that he performed was God to reveal himself to the people that were not aware of Ariko him. mu bayizi ihagarara ku kwizera kwa bigakora. But to the believers, he stands on their faith to perform Kuko na miracles. Satani yaje gukora ahagarara ku bwoba bwabo yateye mu Because when bwoba. the devil comes to operate, he stands on the fear that he has caused. Abizera bamaze guhishurirwa Kristo wari we cyambere ubwoba bwarashize. When the believers had a revelation who Christ is, fear flees. Icya kabiri amaganya yose bagiraga yararangiye. The second, all the worries that they had ended. Ariko mana we abagabo bagasa n'abahaze kandi batariye. Men look to be satisfied, but actually they were not. Umugabo akaba afite sekirite mu rugo yumva ko urugo rwe ruzabaho ndetse abana be bakazakomera kandi adafite ikintu nakimahagazeho keretse ijambo ry'Imana gusa yamenye. A man with security knowing his children will be at peace because he's standing on the word of the Lord. Gute se Why? bakavuga ngo Kristo wakomeye yavuye mu busa. And they say Christ who was great from nothing. Uwamanutse akajya munsi y'abagaragu n'imbata The zabo. one who came and humbled himself under the servants. Ariko Imana ikamuzamura ikamushyira hejuru ya bose. And God glorified him above all. Noneho Bibiliya yarangiza ikavuga ngo ibyari muri we nibyo byose nawe yasutse muri twe. And the Bible says whatever was in him, he poured it in us. Ibyamugize uwo yabaye we nibyo yaduhaye ngo natwe What bitugiremo. made him to be who he is the one that he gave us to be who we are. Barize ukwegereye ngo wabuze iki ngo ukomere wowe. Ask your neighbor, what are you missing for you to be great? Wabuze iki ngo ubeho neza. What are you missing to live a good life? Wabuze iki ngo ubeho uri umuntu udasanzwe. What did you miss for you to be a unique person? Ibi kugira ngo byemere For you, for these things to work out, ntibisaba ko nkomera ari uko hari it ibinkomeza. does not require me to be great because there are things making Ibi me bijya great. bisaba ngo nkomere This requires me to be kandi great hari igifatika kinkomeza. without nothing tangible to Banze make me great. nkomezwe n'ibyo nizera. I must be strengthened by what I believe in. Menye gusa ngo ubwo yazutse Know that for him he has nanjye resurrected. yampaye izo. Bibiliya ikavuga ngo izamuzuye mu bafu. And the Bible says the power that resurrected him from the Onizi dead. hamwe bw'abizera It is the same power that it gives to the believers. zamaze kumuzura mu bapfuye. They have already resurrected him from the dead. Ziramuzamura ngo zimugezeyo. They glorified him to the above. Bazikorera transfere bazohereza abasigaye. They transformed and were put to those that Ubu were nizo left. zidukoreramo. Those are the powers that operate in Imana us. ntijya yemera bakomera ari uko babonye ibibakomeza. God does not allow people to be great. Imana because ijya they are yemera something. bakomezwa n'ico bizera nta kindi bahagazeho. God allows people to be great with that they believe. Nicyo gituma mujya mumva ngo Dawudi yarusha abandi bagabo bose. That is why you say David was greater than all the other men. Yahagararaga muri vide He stood individually akavuga ngo Dawudi n'Uwiteka and he said, David and God, tuzakora iby'ubutwari. we will do ministry. Bamuseka ngo ubukene buramwishe, When they laughed at him that he has abahunganye nawe poverty, bagiye kumuta mu ishamba those that ran with bamubwira ati him, they were ntidushaka leading kwihanganira him. ubukene burarenze. He said poverty is an Ni mu excess. ishamba yababwiriye Zaburi ya 23. It was in the forest that he said, Arababwira Psalm ngo 23. Uwiteka ubwo ari we mwungeri He wanjye, said, if the Lord is my shepherd, ndabarahiriye Dawudi sinzakena. I swear to you I shall not want.
ngo barambwira ati none se ko inzara itwishe, And they told him, we are dying of turashize hunger. He inzara. said, we are dying of arababwira hunger. ngo nimutegereze, And he said, wait. iyi nzara nuko akiri kudutunganiriza imeza mu maso This y'abanzi, hunger is because he's still preparing a table in the eyes ntabwo of our ashaka enemies. kuduhera hano. He does not want to hari provide imeza us ziri from here. gutegurirwa mu maso There are y'abanzi. things, there are tables that are being prepared in the faces of our uzi ko enemies. yavuye muri iryo shamba agaruka ari uko bajya kumwimika fete Do you zikaba know he came from the forest while going to be ordained? izi kweje amameza arunze And he hariya, said it is okay to be hungry. ni Yet naho there are no birya ni tables. naho birya neza. That is warabivuze, when you feed on well. uzarebe ubwana bwo muri site mu bakene n'abana bo muri ariya makaritiye y'aba VIP, You see the humble families and the kids from the well-off nta families. mwana wo muri site bajya bingingira ibiryo ntawubaho. They ariko beg to narebye eat. ibyana byo mu bakire But I saw the kids of well-off families. kirya gifite abakobwa babiri bagahagaze iruhande cyangwa abahungu. They eat with two ladies on their side. umwe begging them afite to eat. ibipopi aza bisimbiza n'igiseka cyasame arongere yigi, One has toys that is making her to smile. nikitamwenyura bashaka ibindi bikimwenyuza, This child does not smile, they will find bazana something else. utudege batangire batugurutse n'igiseka bakubite umureti. They will bring toys, and if this child smiles, they will put an object ariko in their utwana mouth. two muri site But the children from humble families, kugeza saa kumi kera buri maso, inzara kera bugeze hamwe. up to 4, they are hungry the whole day. niyo batetse bitarasha bukozamo intoki bukabijabura kandi ntibushe. When they are cooking, these children try to pull up the uncooked food for them. niho naje kumenya ko inzara itaba mu nda ahubwo iba mu mutwe, That is when I realized hunger is not in the stomach, it is in the brain. kubera ko buba bwaraye budafite ibyiringiro ko ejo buzarya, Because you ikabutangira saa kumi. You sleep knowing tomorrow you will not eat, so you start feeling the ariko hunger. ibyana and byo mu hunger. bakire bizi ko firigo zuzuye, But the children of rich people, biza the fridges are biryamira open. bikageza saa tatu bikabyuka bigihaza inda They zicuruye, wake up late and even their stomachs kubera ko full. bizi ko muri firigo hari ikibazo, bazi Because they ikigero. know in the fridge they have food anytime they will eat. ibintu byose bipfira mu mutwe kumenya. Everything is in the brain. igihe cyose Imana izaguhumura amaso ukamenya agaciro kawe ufite mu Mana, Every time God will touch your eyes for you to know the value you have in God. ukamenya ko Kristo ari we wahindutse umwuka ngari haduturamo twese, And know that Jesus is the spirit that lives in all of us. noneho bigere ku rwego yamaze imyaka 30 agenda wenyine. And then reach at a level he walked for yaba 30 ari i years ago. Galilaya i Betelehemu bakamubura. When he was in Galilee, people of Bethlehem icyo will not be cyatumye able to access bandindagiye ariko him. nzabagarukaho, That is why he said, I'm going, but I will come back to you. nzabagarukaho. I will come umunsi wa back for Pentekote you. yabagarutseho, The day of Pentecost, ariko he came agaruka back to you. umubiri atawufite, He came without the agaruka ari flesh. umwuka, He came when he was a ahita spirit. yicomeka mu bagabo bose n'abagore And he bose bari aho. connected to all the men that were available. Mariya yamutwaye amezi 9, Mary carried him for 9 months. ariko njye mumaranye imyaka 30 nimba ari n'irindwi, I spent with him in me for 37 agenda ari years. muri njye ijoro And he n'amanywa, was walking with me for days and nights. ngo ikirenge cyanje gikandagirane nice, Wherever my feet steps with his, intoke zanjye zifatanye n'ize, my fingers are connected with his. amaboko ayaramburira mu yanjye, He stretches his arms in my arms. ururimi rwe ruvugira mu rwanjye, His tongue operates from my tongue. ibirenge bye bikandagirira mu byanjye. His feet step with my feet. nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo ibirenge bizanye ubutumwa bwiza ni byiza no ku misozi, That is why the Bible says feet that are bringing the kubera good news are in si the ibirenge mountain. byo kwa ba sogokuru, Because are not the feet of ni the ibirenge generations. bifite Kristo bikandagirirana They nawe. are feet with Christ that walk with him. icyamaze ubwoba ni iki? What took fear away? What is ni umunsi menya ko Imana yatwimuye ikaducomeka muri Kristo. it? It is the time I knew that God put us in Christ. yaradufashe iratubungisha itwimurira muri Yesu. That is when I realized He took us and put us in Christ. ese kumbe kwa rubangura hajya hahagarara imibiri yacu, Oh, at Rubangura. ariko umwuka wacu uhagaze ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu. But our spirit operates somewhere in heaven. igihe ibitekerezo byanyu bizajya bibabwira ko muryamye ahantu ho mu ijuru muri Kristo, atari mu twumba tw'iwanyu, ko mutaraye Kabuga. The time your thoughts will tell you you're no longer sleeping in Kabuga, but you're somewhere in heaven. Satani yavangira bari Kabuga, The devil can mix up the
ariko thoughts of satani people in ntiyavangira Imana, abaraye ahantu ho mu but ijuru the muri devil Kristo. cannot confuse people that have slept somewhere in heaven. Yarangije ababwira ngo dore ndi kumwe namwe kugeza ku mpera. He concluded by telling them, I'm with you until the end. None si impera y'isi mwayigezeho? Have you reached to the end of the None se world? muribaza Kristo yagiye harahari? Jesus went there. Imbaraga zihishemo n'ikihe? Nugira amahirwe abantu bakunda gutekereza kuri Yesu cyane. People who always think about Christ our Lord. Kumuvuga, kumutekereza. To speak about him and thinking about Nararushije him. ndasenga ati Imana nkeneye ku mutwe wanjye wuzura Yesu. I prayed and said, I want my brain to be filled Akanwa with kanjye Christ. kakavuga Yesu gusa. And my mouth speaks Niho about natangiye Jesus kugabanya alone. Satani ngasenga ngasanga ndangije muvuze nka kabiri cyangwa That is rimwe. when I started praying and I ended up speaking Ndagenda twice or ndamanuka thrice. njye wavugaga nka 60 ndaruhangera ku rwego ndangiza gusenga nta shitani mvuze. I now pray without mentioning the Hose devil. hose bakubita Kristo gusa. I mention Christ everywhere Aho in ni my Imana prayer. yambwiye ngo Satani yari yibagiranye muri wowe. That is when God told me Ubu the devil Satani had bwarashize. disappeared. The satanic spirit has Ubumana come to you. bwarakumize nibwo bwuzuye. You have been swallowed by the Kubera ko godliness. ntaho mugihuriye na hamwe. Because you no longer meet him N'ikintu anywhere. cyose mvuye naco sinshaka gutekereza ngo Satani no. And everything I meet, I no longer say, Oya. no. Njewe nibyo ndafite nibyo ntararonga sinjya mvuga ngo ni Satani yabinyi. Even what I haven't received, I don't say this. The devil has Ntafite made me uburenganzira bwo not have kugira it. icanyima we. The devil has no authority to refuse me Imihanda to izana receive ibisubizo anything. byanje ntashaka kuyihagararamo Even kuko he yose cannot step in the yose road. icometsemo amashanyarazi yamutwika. He cannot be able to stand in the road that my answers are coming from. Ikitarangeraho ni programme y'ijuru yagiprogrammye What I haven't ikagihameze received is the ikizangereraho program of ariko heaven. simvuga ngo ni shitani. I don't say it is the devil. Ariko mwebwe ikintu cyose cyanze cyose ni shitani But for you, mwagira. whatever that has failed, you say it is the Hanyuma devil. se azabagirira imbabazi ryari ngo birekure? How will he have mercy on you to release them? Uzikanje mazaroka ngo ariko Satani ngo kubabaye gute ngo nduzumpa nagahengwe. Some people say, Satani azatanga agahengwe bigenze akora iki? why can't the devil leave you alone? Ariko ibyo uhuye nabyo ibigushikira byose iyo ubyitiriye ishobora byose. But whatever approaches you when you say it is by God's Nasomye grace. Bibiliya read the Bible. iyimba mu mutwe no mu nda. I read the Bible, it lives in me and in my Nasanze abagabo bo stomach. kwizera bose I saw all the men to be trusted. ikibazo cyose cyabashikiye nta n'umwe wavuze ngo shitani. Whatever approached them, they did not say the devil caused it. Yosefu ndimuzi ko ari bene wabo bamugurishije. Joseph, you know that Ariko his umunsi father bahura sold him. yababwiye gute? But the day they met him, Yarababwiye ngo ndimwitonganye. he said, do not condemn yourself. Babwiye Imana barahiriye Imana ko atari mwe mwangurishije. I swear to you, you're not the ones that sold me. Ibyambayeho byose Whatever happened to me, n'uwiteka wabikoze it was through the plan of God. kugira ngo azampe ubuhamya So that he azangeze gives me a ahakomeye. testimony to reach me to be a king. Timwirakarire, Do not condemn timunagire yourself. ipfunwe. Do not feel ashamed when you Ntabwo ari look mwe at me. mwikwibeshera. It's not you. Bazamurakara ngo byene wabo ngo byagize gute? But the less people Gute? say, Okay, iyo muti muzi ko ari Satani wamusabye kumana mu ijuru. do you know that it is the Babana Satan who b'Imana requested bashengere ngo God na Satani ara to tempt Job? baramubaza ngo wabonye umukiranutsi wanjye yo. God asked Satan, did you Aha, see my ati mumpe righteousness, kwereke ko Job? atazakwihakana. Please give me his flesh Timwumvishe ko ari and see. shitani. Didn't you hear Genda that it was usome the devil? kiriya gitabo nubona ahantu nahamwe yo yavuze shitani uzazumbwira. Go and read that book of Job. If Job ever mentioned the devil, you Yaravuze can ngo tell me. nzi ko Imana ari y'ingerageza. He said, I know that it is the God that tempts me. Yanshize mu ruganda. He has put me in the Ngiye manufacture. kurusohokamo meze nk'inzahabu. I am going to go out of that factory like Ngo gold. bamubwire ngo n'ibyaha ngo ni iki. Arababwira ngo nubwo iyo Mana yanyiyicira. He said, even though God would slay me, Sapfa nyizera. I will die trusting in Ngo Him. none birakomeye. I know it is Aravuga difficult. ngo nkeneye Imana ngo ni gute utegwa na shitani ukaja kuburana n'Imana. Why do you be attacked by the devil and you go to Munyumvire abagabo argue with God? bahishuriwe. listen to Ni men who gute have the shitani ariyo revelation? yagusabye ngo igutere. The devil has attacked to Ariko yo try you, bagashinga urubanza akavuga ngo nzaburana n'ishobora. but Job said, I will carry judgment. Uzi icyo yagiye to God. kuburana? Do you know what he was going to say? Atewe wagiye he?
Why was I attacked in your presence? ko nzi ko ufite ubudahangarwa ntakigushobora I know that you're wantanze great. ushaka iki? Why did you commit my flesh? iyo ubyegetse ku Mana When you put all the blame to ntibe God, cihanganiye gutegereza imibabaro He is yawe, no longer patient with your suffering. kandi iyo igukuyemo And when He removes you from that, ikuriha ibyo wahatakarije byose, He gives you double portion of what kuko you wamaze lost, kuyemeza ko ariyo yaguhombeje. because you put Him to judgment. ariko benshi uzikomeje reba ngo shita yaje gusenga akaja kuburana na shitani, When they go to pray, they carry out arguments with the shitani devil. yabifungiye ngo yabimariye ngo yabigize gute, That the devil has broken the hanyuma blessing. iyo ubikoze gutyo iranezerwa ikabura icyo ikora. When you say that, He's ati okay amazed. dukomeze duhangane. Let us continue arguing. Bibiliya ntivuga ngo iyo yafunguye The Bible does Ntawe not ugira say gute? when He opens, nobody iyo closes. yafunguye ntawe ugira gute. When He opens, no one none can se satani close. izo funguzo yazikuye ngaje kugufungira Where ibyawe. has the devil got the keys to close your blessings? naho nge nagenda ibyanjye byose ni muri yo. I said everything that niyo belongs to n'ibibazo bibaye me. mpitambwiye ati muzitegereze turebe ubuhamya bugiye kuva aha, turebe ikintu ugiye When kuvuga. problems come, I say, wait for the testimony that is coming out. nta na kimwe ntaratungurwa n'Imana ku rwego rw'ibagiro. I'm always amazed with God. nta satani aho dutuye ntahagera. Because where I live, the devil cannot access. abana b'intare barihe bavuge ngo haleluya. The children of the lions to say hallelujah. Bibiliya iravuga ngo turi abatsinzi no ku The Bible says we are victorious. umupira Yesu yarawutsinze, Jesus yarangize has conquered. igitego arakiduha, And then He scored and aravuga gave us the ngo goal. igori ry'umwanzi wanyu rirafunguye muzatsinda uko mushaka. And He said, the gates of your enemy are open, you're going to conquer. nimuhagarare ku maguru yanyu mu izina rya Stand Yesu. upon your feet in the name of Jesus. turi abatsinzi no kurushaho. We are victorious and even more. ibanga ryo gutsinda ni ukugira ihishurirwa kuri Yesu twamenye. The secret to conquer is to have a revelation about ese Christ. uyu Yesu yitwa nde? What is the name of Jesus? uyu niwe Mesiya Kristo wasizwe. He is the Messiah, the anointed. uyu niwe Matayo yavuze ngo ndamureba ndabona ari intare. He is the one Matthew said, I see Him as a bivuga lion. ngo ni umwami w'abayuda. He said He is the King of ariko Judah. waravuga ngo ndamureba ndabona n'inka. Mark said, I see Him, He is a bivuga cow. ngo ni umukozi uje gukorera abantu Meaning He's a utazakorerwa. servant coming to serve people. Luka aravuga ati naramurebye mu maso y'abaganga Luke said, I nsanga looked at yabaye Him umuntu 100%. and I saw Him as man, 100%. yasangiye umubiri natwe. He has shared the flesh with us. birya banavuga ngo bamwe bamwitirira ngo ni mwene ngo bamujana mu bayuda ati ahubwo ndamubona muri Adamu. Some they say He's from the Judas family, but I see Him as Adam. Yohana arababwira ati reka mbabwire icyo nje namubonyeho. John said, let me tell you I saw Him. nasanze ari we jambo waremye byose, I saw Him as the Word that created nta na everything. kimwe kitaremwe nawe. There is nothing that was created. Everything was created by Him. murambura ibiganza byanyu dusabe amahishurirwa. Imana idufungura amaso Raise your hands, let us ask for Ai, visions. tubashe kumenya we, And let us know who He is. tubashe kumenya uwo twahawe. And let us know who we are given. narababwiye ngo nakijijwe n'ijambo rimwe mu Baroma gusa I thought there was 8:32. Romans that one. ubwo nari kubiseho amaso gusa ngo itimanye umwana wayo If He did not refuse to give us His child, ikamutanga ku bwacu twese. and He gave Him for numva ko us. umuriro unyaka mu ijwi rirambwira ngo Sosthene wabura iki? warahawe Kristo. I heard a voice telling me, Sosthene, what would you lose when you were given Christ? banza umenye agaciro k'uwo, Just know the value hanyuma of that umukompare one, n'ibyo wabuze. and then compare Him with whatever you uwo have munsi lost. narahiye ndavuga ngo ari ubukene burashize, I swan said ari poverty no has come to an gusuzugurwa end. birashize, If it was people ari despising n'ubuzima us to bupfuye an burashize. end, even bad life has come to an end. njyewe mpita njya mu markete prophetique Through prophecy, kubwira umugore wanjye n'abana be bati mwandike iyi tariki guhera uyu munsi I told my kids and ubukene wife, burashize iwacu, right, this dead poverty has been put amateka to an end. ariyanditse, History has been written. tubaye abandi bantu. We are new creatures. hashize umwaka umwe
ibujumbura nsanga mu kinyamakuru banditse ngo abakozi b'Imana bakize, nsanga banyanditsemo. In Bujumbura they wrote newspapers, rich past servants of God, and that was inclusive. Ndibaza ko n'umushahara ntawo nari bwabone. Even I had not received yet a salary. Kubera ko nari mfite umuriro w'ibisazi, fungura amatorero gusa, mfite ngurana ikibanza. Intara zose aho nagiye, stade iminsi 3 ku cyumweru mfungura itorero, dushaka mfite tugura ikibanza. Imana yari yarampaye amahirwe ku buryo najega mu ntara abahavuka bose abashoboka bakamperekeza. Abatamperekeje b'abapagani n'abandi bari mu bayobozi haraho nigeze kuja. There is a place where I went. Akabari wabo wa vice president w'igihugu. Aravuga toke kuko bose nahise mbandikira ngiye kubohora iwanyu. Ngiye kuhatsa umuriro. Nimuze tujyayo, abatajyayo mushigikire. Bafinansaga stade, iwe yahise atanga hotel ye yose. Mugende muyiryamemo n'abashitsi bose bazabemo. Ubundi bakoranaga iwe aravuga ati ibyuma byose by'urusengero uhashinga ndabibazanira. Hallelujah. Nuko byabaga bimeze. Bituma rero kubera iyo speed mbwira mu itorero murampemba gute amatorero tutaragura ibibanza ngo twubake ntibishoboka mu And this byihorera. made me tell the church, why you want to give me a salary without even constructing the church. I mean, that wasn't that done. Ariko umunsi nsoma Baroma we. By the time I read the Romans, Kicaza umugore n'abana kugira ngo babyemere. I made my wife Yasabye imbaraga. for them to Hari be ibisazi usara ukifuza ko bene wanyu babisara bigatinda kubafata. Hanyuma rero bakagukoroga. Ariko nibatanakumva ntugaceceke ibisazi wafashwe nabyo. Bivuge wature kwizera kwawe. Say it and confess your faith. Babwira kasenge. Let me tell you this as Iyi si iyo utayemeje irakwemeza. if you don't let this world listen to you, it will also Ahandi make you hantu listen to nasomye you. haransaza nitangirira igice ca mbere. I read Genesis 1. Ngira ire mu muntu ngirangize ngibaha umugisha. He created Irabwira ngo man and nimutegeke blessed them. byose. He told them to rule. Ibi muri mukurira ngo nabuza inzu ngo nabuze pariseri ngo nabuze ibiki ndi impanga y'ubutaka I am a turavukana. tree to the soil. Iyo ubwanga burakwanga kuko burabimenya. When you hate the soil, it hates you. Nibyo akunda kubwira abanyafurika benshi twasigaye inyuma kubera ko twanga Afrika kandi ari iwacu. This is what I tell Tugakunda Africa. Amerika tutanazi We n'abayibayemo. hate Africa and yet it is our land, and we love Tukavuga neza America. Amerika tukavuga nabi iwacu. We love talking about No mu America. butaka and we bw'iwacu speak bad about tuvukana nabwo bwarabimenye bwarifu. even our land has Bwaraturakariye kuko turabwanga. It hates us because we hate it. Umunsi nabihishuriwe nkabwira ubutaka ko mbukunda. The day I had a revelation and told the land that Iyo I love nzenguruka u Rwanda ndarubwira ati ndagukunda wa gihugu. it. When I turn around Rwanda, I'm like, I love Utegerezwa you. kumpa umwero wawe wose. You have to give me your fertility. Mwari muzi ko ibi biryo mutazamurya bifite akaga n'agahinda ko byababuze. Do you know that this food you don't eat, they are sad because you don't Itegeko eat it. byaremanywe ni rimwe, byaremewe mwe ngo mubirye. It was created with one Iyo rero commandment for you to iyo eat them. bibuze ba nyirabyo So abo when byaremewe the owners nabyo they were birahanganye. created for, they suffer as. None byakuburiye he? Why did they lose you? Icyambere nuko wamaze kwiyenstaramo ko atari ibyawe. Firstly, you have told your mind that this is Icya kabiri yours. cyategeko ribizana washizeho. Secondly, you did not put a command that brings them.
mbwira urwegerenga ibyo utarya biragukumbuye nabyo. Tell your neighbor that the food you don't eat none mvuge gute mana? Mubwire ngo ibyo udatunze byarakubuze. Tell them what you don't love, they have lost you. Intego yo kuremwa kwabyo kwari uko ubitunga. The purpose for them to be created was for you to own them. Kuko ibyo umuntu atunze biba bimutunze. Because what a person owns, this thing owns this ibyo person. udafite ntibiba bigufite nabyo. What you don't have, they are not accessible. Uko tubikeneye niko bidukeneye. How you need them, they also need you as well. Warabibuze nabyo amarira byarakubuze. You have lost access to them and they have also hakenewe lost umwuka wo access to you. kwiyunga mukongera mugahura kuko Imana yabahuje. You all lose the spirit of conciliation the way kuko God utajya wibaza kuko inabuze ibyo naremewe. Do you ever ask yourself, why have I lost access to what I was created ko for? byaremwe ari ibyacu nabibuze bigenze gute? They were created for me, why have I lost access on them? kubironka birasaba ihishurirwa gusa. For you to access them, you only need a revelation. wamenye uriwe mu bwami. For you to know who you are in the kingdom. ugatanga amategeko yose y'umwuka kubishoboka. And then you give your ahasigaye commandments nabyo of the bigatangira Spirit. bikagushaka. And then they also start searching for nabwiye mu you. rugo ndabwiye ati sinzongera gushaka amafaranga yazanshake. I told my family never Kuko search for money, but money will search for me. numvaga ko ari igitangaza none nasanze arije bose. Because I Ninge thought it was boss. miracle, but uburyo actually I'm the biremetse boss. ninge bose w'ibyaremwe. It was created, I'm the boss of all creatures. umuntu ni ikiremwa cyaremewe kuyobora ibyaremwe gusa. A person was created to take ndavuga control. none se ko gute mbibura kandi aricyo naremewe ngo And then I bitunge. said, why have I lost access on them ndavuga and yet I was created for me to lose them? nibishake sinzongera And I kubishaka. said, let them search for me, I no longer search for them. nze nkora akantu bize byiruka byizane. I will do something and then they'll bring themselves to me. nageze mu Rwanda nataye imirimo yose n'amafaranga yose nta giceri na kimwe cyemewe kunsangaho nagiye. I reached in Rwanda and I had no access on money. ngo mane ndavuga toke amafaranga ngagara nkabwira ikirere amafaranga agomba kumenye ko ubundi mu Rwanda. And then I stood asange and mu said, Rwanda. money should know that I'm now in Rwanda, it should come to me. niyo numvishe umwuka mbwira ati andike igitabo gusa numara gifasha abantu hanyuma amafaranga urebe uko yizana. I had the Spirit telling me, write a novel and ayo then madamu yari somebody will yazanye come. asanga hano yose nayakose mu rusengero ngura intebe n'amabafura byose nta sahani yo mu nzu dufite. kandi twaronse inzu ya etaje y'umuntu twahuye gusa akambwira ati uri mu Rwanda none se utuye sindaharonka ndacashaka ko famille igiye kuza. tuzi ko mfite inzu ya etaje yuzuye waba uyibayemo nk'umwaka. hanyuma nivo imwe ya nyuma ntiruzura ebyiri uzibayemo. nta kibazo nkine kihagararaho nko ufite ahandi nta hari I had no any other place to live until this person provided his estate. nuko byagenze muri byo mu rusengero byose. I brought every instrument from the yandikira church. igitabo. I wrote a mbere novel. umuntu toge muri imprimeri yawe bisore nibikingurishe ibitabo nzajya ngurisha kwishura nta kibazo. And they said, print these novels and sell them. I said, no problem. numva ko mwabwiye ko ntangira kubitanga aho ngiye kubwiriza n'ubu okay musore tujyana titwazanye yarwaje umugore aba afite ibitabo we gusa. The gentleman I love working with, he's always carrying. byohereza iburaya byohereza Amerika byohereza ibeneko. I send them to America and abana b'Imana buzuye umwuka wera batangira kubicuruza mu macace hari. the children of God started nagira selling gutya them in nkabona church. ibihumbi 2 by'amayero nagira I saw nkabona $200. ibihumbi 2 by'amadolari biraje. $200 have come. Mana yanjye bore krizi irarangiye amafaranga atangiye kuza yizana. hakabamwe bambwira ati ngiye kukohereza amafaranga amayero 800 aho ibitabo bizabonekera uzabitwohereza. akayohereza nta biriho. Some people sent money without even books available. mbwirima nyagasani ati nanjye nzayakoresha ivugabutumwa. I told God that I'm going to use my money for your ministry. ikintu cyose ndibuka umunsi nabwiye mu rugo nabwo sinshaka kuba ngewe ndafite inka noroye nkeneye inka rwose. nagiye kubwiriza ahantu gusa bamatangira kugaba inka kubwiriza bagazatura inka
You know, preaching and people give the time in bintu ni the sawa form of a rwose. cow. I said, this is clear. This is well. ntangiye korora inka I started raising ubu cattle. ndazifite nuko nabuze naho nzororera ahubwo. I even lost land to raise the cattle. Umunsi mbivuga gusa The time I said that, kibyambaza ukwezi zitabonetse. it did not last a month without me having cows. hari n'igihe mbwira mu rugo ati none uva dukeneye gusengera iki kintu ndagishaka tugisengera. Iyo mbivuze kenshi gihita kiba ntarasenga. When I confess that I need something, most of the times it happens without sinzi even namwe me niba praying. bijya bibaho. I don't Kavanga know if ikintu this nzagisengera weekend nzagifatira I'm amasengero like in the weekend I'll itaragera pray for ngasanga this. cyabaye. Before the weekend comes, that thing happens. niyo nahise menya ko nabyo bidukumbuye we That is when I realized that they also miss kuko iyo us. biduhawe Because when they are given abatuzi to nabyo us, barabimenya those who bikarira know umunyenga us, kuri twe. they know it and it becomes. mbwirira ukwegerenga ibyo wambaye birakwambaye, Say whatever you're dressed in. n'ibikubereye nawe urabibereye. Even those that look good on you, you look good. mwese murakeneranye, ibyo udagira bijya uririra nabyo birarira byarakubuze. You both need each other. numenya agaciro kuri Kristo ugenda hano mu Rwanda. If you know the value of Christ walking here in soze Rwanda, ndashoje. Kristo ntigeze yitwaza habe n'urufaranga rumwe mu mufuko. Christ who did not carry any money with icyo him. n'abigishwa baravuga ntimukitwaze n'imvumba n'ibintu. He told his disciples icyo not to muzakenera anything. mujye mugihamagariraho mugeze. Whatever you will need, call it wherever you kubera ko iyo are. dimension tutayijyamo byapfiriye hehe? Why don't we apply that? ibyo byabaye kuri ba Petero na ba Pawulo kuko ibitaba kuri ba That happened Sosthene, to Paul and the Saul. kuko ibaroza babitababaho, Why kuko doesn't it aposa happen to bitamubaho, Rose? Why doesn't it happen to ko Petero Apostle? yapfuye uyu ntahari. Peter died, but you're alive. dimension gusa Imana yabashakagaho ni nayo idushakaho The natwe. dimension that he wanted this man nimukure mugera mu gihagararo cya Kristo, and reach to the level hanyuma of murebe Christ. ingene ubuzima And bugiye then see koroha. the way your life is going to become easy. nukora akazi azajya agakora ku rwego rushimishije ruruta abandi bakozi bakorana. Even people in niba their nakugira jobs, umuyobozi ahantu uzaba nka Yosefu aho hantu, they will do something great kubera ko than ufite ubwenge busanzwe ukagira n'ihishurirwa. because you have the normal knowledge and you have a revelation. uzamura amaboko Mana mu izina rya Yesu. Father, in the name of Jesus, uri imbaraga zacu, uri agakiza kacu. your power, your salvation. Kristo ngwino uhishuke muri aba Christ, bantu. come and reveal yourself to these Kristo people. ngwino wiyerekane muri aba Christ, bantu. come and show yourself to these people. Kristo ngwino tuzurire abantu Christ, come batarahishe. and resurrect everybody here. ndabona aba bantu bahishemo abandi I see badasanzwe. these people hidden in some ndabona aba bantu bahishemo abandi bantu I see these badasanzwe. people and them they are the great people. n'iryari bariya bahishwe bazahishuka. When will these people hidden? n'iryari bariya bakomeye bazagaragara. When will these great people hidden? yemerera iki be? giterane kibe umusemburo wo guhishura bariya bari Allow bahishe. me this conference to be the reason yemerera those iki people will be giterane revealed. gihishure Kristo wari uhishwe muri bo. Allow me this conference to reveal Christ. yemerera aba bantu Allow batangire kwakira ubumana batigeze bakira. these people to receive the godliness they yemerera never abantu received. batangire guhinduka ibyo batari barabaye. People to be transformed in people that were not transformed. lamfarega lela lamfaria. Hallelujah. Yes. 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 Yego, yes. Yego ndakumva mwami. Hallelujah. Yego shimwa. Hallelujah. Hallelujah. Ndabona abantu aha bari kuzuka mu bandi. Ndabona umuntu azuka mu wundi. I see a person Akamiro wari uhari hakaza undi. W'imbaraga unyura hatanyurwaga. Ahari harabuze inzira mugiye kuhanyura. Kahari za autoroute zari zibateguriwe. Agaciro bamwe mwari mwarabuze. Ndabona kazukana n'umuntu musha uhaye uremwa. Igiterane ko kirarema abantu basha. Bagiye kumira abari barakandamijwe, abari baramizwe. Lela kamfonega. Lele kaya. Ah yes. Yesu ma. Yesu ma. Le la kamfo. Ah tuaga. Hembura Yesu. Hembura abantu bawe. Revive your people. Rema amateka masha muri iki giterane. Write a new history in this conference. Sura abantu bari barahishwe batazwi. Select the people that were hidden. Tangira wigaragaze bakubone. Start revealing yourself to them.